and the large cash transactions. Omushema gwa haba hari Silverback Hotel aho muri Mbara abitongore cyo bagira ngo research bakozere na yerekanga bofere bakoza munonga za sako okwiba ningo kuksa sente cyayitenyesa ngo twije tugambe nabo tubagambire rusika heri kandi no kubafasa kwatansanira mu Rwanda sentezi kandi nekiraje kiri kubetengesa abo kuba twenda ngo umuntu umutere fine atakumanya aho fine. Fiona Nabagara omunaje wa training na outreach mu kitongore eki nashobora hiteke lya Money Laundering Act eratiroho kurwanisa esente y'ekibi ninga money laundering. Kuna information yone kwata ku ba client bawe ngati babera amanya gawe ne mpapula ezikwata ku ba client bawe nga national ID ne details zonna ezikwata ku sente bagenda zikozesa kibakola ki omuze gwa money laundering mu bantu kubanga gutuviiriddeko ebizibu bingi nga teteeka ligamba nti bwe tuba tetugulwanisizza oba bwe tugwetabamu tuba tuzizza omusango. Abayita b'omushomo ogu hine ekibagamba iteeka eri. But it will be hard to some extent kusanga customer yatwara ariyo naza kujoinga savings zizaye savingire ubwo noza kumbuza cyangwa kuza kuzikoresa and at the end of the day nundagara kuza kumuronda omucyaro kuza kureba esente zo kuyazo withdraw esente za savings yabaye bikire yazikoresa ki haze ikintu kiza kugira some problems because members abantu atanaza kutina kubika central bank